استانبول جی روجا که گرینگ هیا شاندین روسیا و اوکراینیا بو گوتو بیجان و گنج بو راوستندار شهر لباجار استانبول نه امر سönmez سبارت و که دیگر مبه امر از باورم هر دو شاند جی هاتنه چون یا روسیا دو هاتو بو یا اوکراینیا جی رو هات گوتو به شعت و جاره دچه اتمسفیره که ده بره و دچه به تایبتی دوهی شب امانا ایرشن گله که بهز بو سر هفدو کربون تین جمته بزانن جمته چای بلدن باش سیما و که کتجی بحث کرد دو بشف دنابراش روسیا و اوکراینایی دا شروع پفچونن گرب انجام دابو ایروژی امتکارم بیجن که لباجار استانبول لکوشکا چرانه ماسیا آشتی ماسیا مذاکره آن پیک هاتیه بریا 45 دقیقه یعنی 14 و 45 دا هفدیتن دنابرا شاندین روسی و اوکراینایی دا بچافداری و میوانداری ترکیه دا دست پیکر وزیر کارندر و یه ترکیه هاکان فیدان آخافتنا دست پیکر آخافتنا وکرنه کر Hakan Fidan de gotara xuda got ko ya esası ew ko aşteka mayinde dnabere her du aliyanda çebe be her waha wezîrê Tirk de berdewamî axaftina xuda jî got em wek Tirkiye çi bikeve ser milê me berpirsiyariya me çi bi di vê pêvajoyê de em hazirin ku pêk bînin pişta jî hevdîtin baweyeke ji bo çepemeniyê girtî dest pê kir ji xwe bes ji bo ajansa Anadolu'yê bes ji bo çend ajansan destûratî budayîn ku axaftina vêkirinê bêne şopandin li aliyê din nihal derva jî em dikarin bêjin ku هفدیت گلکی تفدیرن برفراهین اولکاری هاتنا ورگرتن لدردورا کوشکا چرانه هر وها دردورا سیاست روزنامه گرجی و هفدیتنا دیروکی شوپین لورا چاوی حمو جهانی لوان هفدیتنن روسیا و اوکراینایی نها هر وها بلا هفکار مجی فاروقی سال نشانه و بده یعنی دردورا سیاست روزنامه گرنج مدیا جهانی و هر وها مدیا ترکیه جی لوی دره د شوپینن نها دسپیک ده هاتبو گوتن کو ساعت یکان دا ev hevdîtin dest pê bike lêbelê bi ihtimaleke mezin ji ber şer û pevçûnên doh êvarê heta beşekî medyayê dahat gotin ku eger hey ku şandeya Rusyayê jî tevlîvan hevdîtinan nebe lêbelê saet derdora 12 û nîvan da şandeyê Rusî pişta jî şandeyên Ukraynî jî hatin gihîştin koşka Çirahanê Niha dema ku em lê dinêrin sîma li aliyê di şandeya Ukraynayê de kê heye şandeya Ukraynayê bi serokatiya wezîrê parastinê Ukraynayê Rustem Umerov niha beşdar dibin ji xênê vê yekê jî alîkarê wezîrê karên Ukraynayê Sergey Kislasa û her wiha cîgirê serokê servîsa ewlehiyê Ukraynayê Oleksandr Poklat û her wiha ji istixbarata dervê Ukraynayê jî Oleh Luhovskî jî cî digirin beriya ku ev hevdîtin dest pê bike heyeta Ukraynayê bi nûnerên Almanya, İtalya û Brîtanyayê re jî hevdîtineka pêkanî li Stenbolê di vê hevdîtinê de îştê gotin ku aliyê Ukraynî ji wan her sê welatan daxwaza piştgiriyê kiriye hem di vê pêvajoyê hem jî di şerê Rusya û Ukraynayê de dema ku em birê xwe din heyeta Rusyayê şêwirmendê serokê Rusyayê Vladimir Putin Vladimir Medinsky serokatiya heyeta Rusyayê dike her wiha alîkarê wezîrê karên derveyê Rusyayê Mikhail Galuzin û her wiha alîkarê wezîrê parastinê Rusyayê Aleksandr Fomin û her wiha ji fermandariyê jî fermandar Igor Kosyok cî digirin. Di şandeya Tirkiye da jî wezîrê karên derveyê Tirkiye Hakan Fidan, serokê istixbarata Tirkiye İbrahim Kalın û her wiha serfermandarê Tirkiye Metin Gürak jî di vê hevdîtinê da cî digirin. Niha tê çavarêkirin ku di van hevdîtinan da niha Ukrayna nexşeriyekî ku tê gotin ku memorandumeke dîplomatîk pêşkêşî Rusyayê kiriye û her wiha di wê metnê da jî ev yekeyê pêşniyar dike ku ji bo maweya sî roj jî agirbesteke di navbera Rusya û her wiha Ukraynayê da bê îlan kirin. Li aliyê din jî Rusya jî wê di vê hevdîtinê da wê metna xwe ya memorandum wê pêşkêşî aliyê Ukraynayê bike. Niha sîma de hevdîtina ewil jî beriya du hefteyan di 16 Gulanê da dîsa li Stenbolê li koşka Dolmabahçeyê pêk hatibû wê demê jî şandeyên Tirkiye û her wiha şandeyên Amerîkî çavderî kiribûn. Lêbelê vê carê em dibînin ku şandeyên Amerîkî di vê hevdîtinê da cî nagire. Dîsa tê çavarêkirin ku ev yani rêkeftineke û her wiha agirbesteke mayînde ji vê hevdîtinê nayê çavarêkirin ji ber ku
دو ایوار شر و پفچون دست پی کربو حتی تی گوتن کو او شر و پفچون جی جبو کو عالی لسر ماسه دست خو به حزب کم پکته لی بله امتکارم بیجن کو دوان هفدی تراندا و لهف کرنه که گشتی نبجی و لسر چند خالم به تایبتی جی لسر پفگوهرتنا دیلان و هر وها او زاروکن کو خاطنا رواندن رادس کرنا وان تسلیم کرنا وان جی و دوان هفدی تراندا تی چواره کرن کو و لهف کرنه که ببی آوی چه ببه باش گلک سپاس کم عمر بوزانیاریان عمر سönmez نوچگان رودا لاستانبول لگل مابو